Tapi keagang dia nggak ada anak kembali, beli mendika 5. Aku udah play banget nih ke. Jalung picu jangan alat lagu. 8 nge. Sio. Oh sio nih ke. Semeton, Subeman membaleh video viral kaki-kaki ngeling di sisen jalane. Ento madan kaki cokot. Anak tua meumur pitung dah setiban, measal uli Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sitetapa. Ikaki ngeling ulian dagangan sokasene pelai bange. Awalnya sih anake ento mapi-mapi membelanja. Disubane penekange ke montorne, sokasene ikaki pelai bange Asia. Bikas jelemane ento mule jele, tulah ngajak anak tua. Sing tawange apa ikaki nyilih dagangan teken pengrajin sokasi di desane. Buine misi mejalan uli Sidetapa neket Lovina kali bukbuk. Amat je kenyel neong. Ne aget ada netizen media wang unduk ne ikaki kena ulu-ulu. Ulian liu anake mebale lan magiang video ne ento, liu masih ane medalem ikaki. Tapi keagang dia nggak ada anak kembali, beli mendika 5. Aku udah play banget nih ke. Jalung picu jangan alat lagu. 8 nge. Sio. Oh sio nih ke. Banget nih ke bu, barangnya. Ada bapaknya kali ojek. Oh kenten. Agak bentar jalung itu. Sio kone bu. 9 dilarikan. Dan bapaknya ngeling nih ke. Jangan ganti nak. Nak ada dia bapaknya itu udah pernah nego dari sini ojek itu ya pikiran saya. Kadang nak butuh bu. Ngeling kenapa? Bapaknya ngeling. Pasti bapaknya pelai banget. Banjaran kaki cokot sekaligus relawan Bali lan Buleleng Sosial Community ngorang ikaki medagang sokasi sube tiban-tibanan. Ia sewai-wai mejalan uli Sidetapa kanti neket di Lovina. Ulian medalemin relawan Bali lan Buleleng Sosial Community ngemang ikaki wantuan pipis 2,5 juta rupiah. Nah, astongkare manian ikaki cokot man rejeki ane lebihan tur lais ngadep sokasi. Tim Bali Express melaporkan.